Smarački komentar ubačen je kako bi se sačuvala monetizacija. Ukoliko ne želite slušati, prebacite na klipovani dio videa. Uživajte. Muđa je YouTuber kojeg često nazivaju asocijalnim. To bi značilo da ne voli da se druži, da nema svog društva i da ne izlazi iz kuće. Međutim, niko ne uzima u obzir to koliko zapravo Muđa često i putuje, doduše sa svojom porodicom ili djevojkom. I upravo kada je planirao još jedno putovanje i već uplatio novac za njega, desio se problem. Kao što svi znate, situacija u svijetu se dosta pogoršala zbog trenutnog rata. Upravo to i jeste problem zbog kojeg Muđa ne može putovati, ali više detalja poslušajte u nastavku videa. Znači, mi smo uplatili Maldive, trebali smo da idemo u Villa Park hotel na Maldivima. Trebali smo Jana, moja majka i ja da idemo. Čaletu se nije išlo, verovali ne, ali ovo nije toliki fan. Tako da njemu se nije išlo, a mi smo trebali da idemo. I ljudi moji, propalo nam je. Propalo nam je sve, zato što jednostavno je krenuo ovaj rat i to se izdešavalo, da, i propalo nam je. Ne znam šta će se desiti, ne znam šta će biti, mi smo platili sve. Ovi su nešto počeli tu da idu levo desno, kao da će da vide da mogu da nam vrate pare od hotela, vajda, ali kao, kako da mi ne vratiš pare od hotela, brate, bukvalno je rat krenuo, kao ja bi otišao da nisu otkazali apsolutno sve. Toliko mi je žao, brate, što nismo otišli. Znači, ja ne mogu da vam pišem. Moje mami, pogotovo, moje mami je, Jani i moje mami je više žao nego meni, ja verujem. Novac i putovanje mu vjerovatno propadaju. I žalosno je što se to dogodilo, međutim u ovakvoj situaciji ne treba gledati na te stvari. Život je uvijek bio preči od novca i provoda, barem za one normalne. Ipak sreća u nesreći jeste to što putovanje nije dogovoreno koji dan ranije, tako da ne mora spašavati živu glavu. Muđa je ostao na sigurnom, a svaki novac se može nadomiriti. Sada može raditi upravo na tome i planirati nova putovanja u neka druga mjesta. A mi smo ovdje isplanirali kraj ovoga videa. Do sljedeće reportaže imate pozdrav od Nedatora. Ćao!